Evo ga ljudi, drugi dio, da dron iz ideje postane materijalan. Ako niste, pogledajte prvi dio gdje objašnjavamo komponente. U ovom dijelu dron dobija svoj okvir i motore. Motori su X-Nova 2000 kV. Rekao sam taj kV znači koliko na jednom voltu može napraviti okretaja, a ne nekakvi kilovolt ili ko zna šta. X-Nova, ovako dosta dobri motori za neki početni build. Kupio sam ih od jednog lika, snjuškala, oglas je već bija isteka, vjerojatno nema kome prodati motore za dron na ovim područjima. Ja ga nazvao, rekao je ovo prodano ili imaš još, on ima još i po skroz jednoj dobroj cijeni sam ih riješio. Samo što ima par stvari, moramo tipa zalemiti ove nastavke. Jebem ti pasa. Okvir je neki najjeftiniji, to sam već pričao u videu s Hvara ako neko to gleda. Jedino je možda premali, pa bi trebalo rizat žice, ali nekako ćemo ih omotati okolo, snaći se. Ali evo sad ćemo ga sastaviti do kraja, vidjet ćemo kako ćemo komponente utrpati unutra i to možete sad pogledati. Još ćemo polemiti ove nastavke da se može lipo uključiti u ESC. Znači plan je ovakav, ovdje sam uzeo klišta, u klištama sam uzeo taj nastavak i plan je zagrijati ovo i unutra, pošto to ima neku svoju dubinu, tinola i onda ćemo lako to ubaciti. Paf, 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 paf i zabodemo žicu u to. Isto on drži gore. Probali smo kako drži, čini mi se da ok drži. Evo je okvir od nekog falšeg karbona. Dobili smo ove vide matice s njime, tako da ćemo sad na brzinu to pospajati. Evo okvir smo spojili, sad ćemo motore pospajati. Zanimljiva stvar za primijetiti je da im dijagonale nisu iste, nego ova duža je 19, a kraća 16 mm, ali to je neki standard. Ovako je crno-crven, to mi je jaka kombinacija, pogotovo što imamo crvene motore. I još jedna stvar u kodu, znači onaj video gdje testiramo konekciju, vidio sam da sam stavio PA min, a zapravo smo ga trebali staviti max za najjače odašiljanje. Tako da to treba promijeniti i onda trebamo opet testirati konekciju. Ali onih 300 metara koji smo dobili sasvim su dovoljni za ovaj projekt. Spojili smo ovdje jedan kondenzator od 100 mikrofarada. Možda je bilo najpametnije da smo mi njega zalemili ovdje sa druge strane ovih nastavaka, ali nekako mi se nije dalo. To bi onda riješilo nas problema da ne moramo koristiti breadboard, puno žica, imati tu veći otpor. A mi za to manje bitno, da je bitnije da imamo kondenzator. I to je bilo to od ove epizode, pretplatite se za još.